para karing ordinasyon, para Christian Care Gaza Talorin, date June 20, 2025, place St. Joseph the Worker Parish, Poblacion, Florida Blanca, Pampanga. Reverend Harold Guevara Garcia, date June 23, 2025, place Senior Salvador Parish, sa Lapungan, Candaba, Pampanga. Reverend Kenneth De Leon Basilio, date June 25, 2025, Wednesday, 9 a.m., place Christ the Prince of Peace Parish, Mabalacat City. Reverend John Lou Alan Millar Nukum, date June 28, 2025, Saturday, 9 a.m., place Santo Rosario Parish, Santo Tomas, Pampanga. Reverend Clark Luis Garcia Quiboloy, date July 1, 2025, Tuesday, 9 a.m., place San Agustin Parish, San Nicolas First Poblacion, Lubao, Pampanga. At Irreverend John Henry Sarmiento Yutuk, date July 1, 2025, King Lugar, San Agustin Parish, San Nicolas First Poblacion, Lubao, Pampanga. Apin po daniding kakatamong maordino na pari. Awas para karing ordinasyon. Maya paabak po kaya kayo kaluguran kong kapatad kang Kristo, pasibayo mititipon tamo kening kapagmusta siya na ning banal a Eucharistia, kapamilat ang daring panalangin at kanta, makabe tamo king balang metong, ban agawa tayang makabaldugan iting kapagmasusyan. Iyabe talo kaning panalangin tamo, ding kapasalamatan daring makatuki. Barangay San Vicente, Arlene Esguerra and family, Efran Manalo and family, June Faye C.J. Ganya, Reming Mel Jimenez and family, Arsenia Sunga and family, Remy Sampang David and family, Mr. and Mrs. Nestor Sarmiento and family, Philip Pangilinan and family, Adrian Tayag and family, Monica Mercy De Leon and family, Mayor Roding Gonzalez and family, Elvis Gosun and family, Leonido Jr. Gomez and family, Rufina Kembao, Apong Uring Tayag and family, Nenita Kuyugan and family, Tony Kuyugan and family, Arnel Editha Icaro and family, Peter Manilin Kuyugan and family, Rodolfo Gomez and family, Henry Josie Sampang and family, Merly Macabali and family, Ronnie Magsino and family, John Paul Gonzalez and family, Luz Paul Gonzalez and family, Angelo Kuyugan and family, Eduardo Malonzo and family, Delia Lising and family, Remedios Maniago and family, Tita Martinez and family, Carter Angeles Espino and family, Alex Tiki and family, Emilio Macaraeg and family, Danilo Bella Jr. and family, Vanji Calma and family, Jack Maniti and family, Mayola Maniti, Madam Tess Tolosa and family, Jessie Ellen Dizon and family, Mr. and Mrs. Eric Gomez and family, Ophelia Malonzo and family, Early Mandap, Evelyn Gomez and family, Arwin Macabali, Edwin Nelia Macabali and family, Rene Beatriz Mata and family, Francisco Paula Mata and family, Marie Vital and family. Para karing ating personal intention, Eligol Gorospe, Asuncion UC, Raymond Jonalyn Pascual, Janela Maniago, Lorna Balahadia, Emerito Ibe, Jade Luis Sarmiento, Jose Fernan Ginto, Marian Manayon, Rosvi Tayag for safe travel, Lani Alegria, Rowen Magsino, Sandra Nina Nicole Malyari, Eduardo Tayag, Jonathan Pineda. Para karing magmasusi karing Aldodang Kabaiton, Mary Jane David at Elena Gonzalez. Para karing kaladwaderi Elisa Onofre,
Teodosio Loretta Tumang, Gaudencio Senior Sunga, Elisea Eugenio Lamberto, Ferdinand Honorio Sampang, Ederlinda Sampang, Francisco Sampang, Roderick Sampang, Hipolito Bandok, Darwin Tayag, Aida Ibe, Rosella Gamboa, Pedro Jr. Gamboa, Ronaldo Ibe, Generoso Grospe, Ricardo Senior Renz Nicole, Belen Tayag, Conrado Nakpil, Oliver Tiki, Teresita Kembao, Elita Gomez, Juanito Bukad, Chad Gomez, Rogelio Gomez, Juanita Nicolas Cunan, Ignacio Filipinas Noel Macabali, Reynerio Lanera, Jose Victoria Joey Magsino, Cesar Senior Malyari, Lorenzo Lilia Ibe, Ricky Figueroa, Edgar Lising, Catherine Lising, Oscar Senior Maniago, Ligaya Ibe, Narciso Jimenez, Inocencio Jesse Policarpio, Cecilia Juan Martinez, Erwin David, Cecilio Jr. Nancy Angeles, Cecilio Senior Teresita Angeles, Azir Tiki, Primitiva Rufo Senior Macaraeg, Rizal Jansen Gonzalez, Manuel Gomez, Sarzi Vital, Cesar Apong PC Vital, Jesus Gonzalez, Edilberto Ernesto Gonzalez, Ernesto Adelaida Panlilio, Teresita Tenorio, June Tolosa Jr., Evangelina Urbano Malonzo, Marcelino Caridad Danilo Sampang, Cirilo Leonisha, Arnel Jimmy Antonio, Rodrigo Jeric Gomez, Lolita Gomez, Cecilia Atienza, at Maximo Gomez. Kapatad, abe-abe tamong ngening mamuga kang Kristo, kapamilatan ning kayang pari, at makyabe king pamagkanto, king pamuklat adalit, talakad tamo po. Kaya betayang ka,
Anting meto nga pamilya ning Diyos, miti puntamo, king lagyo na ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapan ning ginong sinubling mebye, parating mantabe, kaya kayo. At kaya ko antimurin. Kaniting kayabakan miti puntamo, ban pagmasusyan tayo, ing kanam ng Domingo, ning panauning pamanyubling mebye. Bata mong maging karapat dapat pagmasusi, karing banal na misteryo, kimipnong katahimikan, ganakan talang yan yung pon si siyending kaya katamong kasalanan. Lalong-lalo na karing penandit, etamo pe matutuanan king dapat, ing kaya katamong lugod, king Diyos. Mawad tangin ing pakalulu, king Ginoo. Yagkas tayo ngayon miyagnanagna ni ing kapanisyan. Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, at kakayo kapatad, ing may kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan ko, kasalanan kong mabayat. Ulin ito'y panigapuko kang nuwa na Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang helampon banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos ang mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala ng katamungan sana, king biye alang angga. Amen.
Manalangin tamo ban patnubaya na katamu ng Espiritu ng Kristo. O malugudaig pa, papanatilyan mo keng tapat king amano ning anak mo. Ipagkalumeke kaming banal na Espiritu ban ipaganakanak ke kami ing sablang sinabi na at depatan Jesus para ke kami. Bustan mong ipagluwalo na kami niting banal na Espiritu king sablang kaligaligan at kailan tetagan. Adi na nakesa ng sika ng loob, mitalakad king iglesia, busal ning kapayapan at kambe ning lugod amit mong kapibabatan. Itiaduan mi, king kapamilatan ning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyem po magari kambe mo at ning banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Lukluk tamo po at kingmit mong kasalpantayanan at malala makapanaligan, makiramdam tamo ngeni, king amano ning Diyos. Maya paabak po kaya katamungan. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Ating mapilan katawong menibatan Judea, di natang lakarin Antioca, at pigmulandang tiro karing kapatad, inganti kanini. Kayo malyaring miligtas, nung kayo tanggap sirkunsisyon, antimo ing adwa ning batas ng Moises. Pablo at Bernabe, may higpit lang meki badbaran at meki yargo, tungkol king pisasabyan ay iti. Inya mepikiyari, king Pablo ampon Bernabe, at ding mapilan pang tao Antioco, kailangan lang munta Jerusalem, ban makikit karing apostol at karing makatwa tungkol kaniti. Ding apostol ampon ding makatwa, kambe ning mabilog a iglesia, pikayarirang padalang mapilan katawong pekakatawan daw, at tuki kari Pablo at Bernabe, karin Antioco. Pinili dalo ring adwang katawong kikilanlanan da ring kapatad. Ilapin di Judas, amayayawos, Barsabas, ampon, Isilas. Peparalare karela ing makatuking sulat. Ding apostol at ding makatwa, akyakong kapatad, payabot da ing karelyang komusta, karing sablang kapatad, alahing pagano, amanoknangan king Antioca, Syria, at Cilicia. Miras kaya kami ing balita, king ding mapilan katawong ibat kaya kami, keni Jerusalem, detangan da kayo, at ligalig da kayot gilwan a isip, king karelang pamagsalita. Deti, makanyan man, alalang kapayin tulutan ibat kaya kami, para daptan da ito. Uli nito, may pulong kami, at pikayari mi, ing mamili keng pekakatawan mi, at itubudla kaya kayo. Datang lang kaya bera ding pakamalan akakaluguran, a Pablo at Bernabe, a epa sayang king be, a susuyuro, king ginutamong Heso Kristo. Tutubod mila kaya kayo, uli nito, Judas at Silas, amunye patutong personal, karing bagye simbit lamina kaniting sulat. Uling kaburyan ning Espiritu Santo at kasanmetong na kami kaniti, king kayo mirinan aliwapang tuntunan, labis kareting makotuking tutong kailangan. Mangilag kayo king pamangan amiyampang karing Diyos-Diyosan, kayo mamangan daya, kayo mamangan king karnida ring animal apeterang epeparayan, at dumayo kayo king sablang manawang. Pangilagan nyo ngan iti, at kayo milisya king matulid. Adios. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibat tamo po, manano na sanang ding tao, o Diyos, ika ing karelang puryan. Manano na sanang ding tao, o Diyos, ika ing karelang purian. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kami sana, king lupa mong malam. Baning meto sikluban, abalo na ing kekang kaburyan, at ing pagkalog mong kaligtasan.
Manano na sanang ding tao, O Diyos, ika ingkarelang puriyon. Bustan mo lang bansa, tumulala at dalit na saya. Uling alang pamangabiran, ingkaya kang kayatulan, karing sablang balayan, at kaya kalang patnabayan. Manano na sanang ding tao, O Diyos, ika ingkarelang puriyon. Manano na sanang ding tao, O Diyos, ika ingkarelang puriyan. Ika sana ing puriyan ning meto sikluban. Pepanwana nakatamungan ning Diyos. Sana igalang det pitakutan, nuka rin man. Manano na sanang ding tao, O Diyos, ika ingkarelang puriyon. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Liba na ako ning espiritu, at tinatad na ako ning anghel, king babo ning mata sa bundok. Bakit na ako ing Jerusalem, ing banal a syudad, at itipa manibat king banwo at ibat king Diyos. Mas lagya iti, pauli na ning kaligayan ning Diyos. Kikislap yang anting maulagang batu, anting haspe, at malinong antiing kristal. Makapalyat mata sa pader, at ating niya labing adwang pasbul, anting bante anghel, king balang metong. Makasulat la ka rin pasbul, tin lagyuda rin labing adwang lahi ning Israel. Ating atlong pasbul, kin dane aslagon, at lulan dane mauli, at atlula kin dane amyanan, at atlo kin dane albugan. Ating niya labing adwang batong pondasyon, ing pader ni syudad. At makasulat la kareti, ring lagyura ding labing adwang apostol ning kordero. Ala kong ikit a templo, king syudad uling ing ginon Diyos sa mayupayan tutu. Ating kordero ilang peka templo ra ka rin. Ene kailangan ning aldo o bulan, banaslagani ing syudad, uling in ligaya ning Diyos, yan sasaslag ka rin. Ating kordero, yo ing sulu, ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos, talakatapong nga ni iban parangalan ing maya pabalita. Lugod ka na ko, pamintuan no ring amano ko, luguran neng ipako, at ipako at ako, manuknangan kekeyo. Kaluguran kong kapatad, ingginuman tabi ke kayo. At kaya ka antimurin, Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Juan. ligaya kaya ka o Ginu. Jesus nga nang migsalita karingkay ang alagad. Inglulugod ka na ako, pamintuano ring amano ko. Luguraneng igpaku at ako, manuknangan kekeya. Ing elulugod ka na ako, tutupad ka ring amano ko.
ing amanong dimdamyu, kanaku, nune ibat kingig pang mitubod kanaku. Sinabi ko reting bage ke kayo, kabang kayabeyo ko pa. Dapot ing talasawop, ing Espiritu Santo, itubod ning igpa king lagyu ko, ya ing mituru ke kayo, king sablang bage. Paganakana ke kayo, ing sablang sinabi ko, ke kayo. Ing kapayapan, lalakwan ko, ke kayo. Ing kanakong kapayapan, ya ing babye ko, ke kayo. Kapayapan na nakalupa ning babye na ning yato. Eko sukat mababalisa o mitatakutan man. Dimdam yung sinabi ko, makoko dapot mibali ko naman ke kayo. Nung likuran niyo ko, sukat kong tumula king muntako, king igpa, uling ingigpa, may gitya, kesa kanako. Sinabi ko na iti, ngeni ke kayo, bayo pa mapalyari, banpotang mapalyari na maniwala kayo. Kaluguran kong kapatad, ing maya pabalita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kay ako, O Kristo. Bayo tala po pigunaman di nga mano na ning Ginoo king mumunang dake ning ebanghelyo ang ana ing lulugod kanako pamintuan na laring amano ko at luguran ing igpa ko. Ako at ing igpa manuknangan kekeya. Pabustan niyo pa mo pong magpakilala ko ke kayo bangkanita kayari na ning misa nako mipapangutang ninoy ning paring bayong datang tall, dark and handsome. Yako po yung kaya kayong bayong kuraparo ko, iyamong Paul Tamayo Velasco. Tubo kami pong sasmuan, dapat malambat na kaya pong menuknangan king Villa Corazon, San Agustin, San Fernando. At 28 years na ako pong pari. At metong po kareng konsiderasyon, gawa na ning Committee on Personnel, tungkol king pamagdestino kanako, yapin po ing pamanyaw po king seminaryo. Uling tuturo ko pa ang pong mamye spiritual direction at sasaw king human formation ding seminarista. Inyapin po menintun lang parokyang mas malapit king seminaryo. Kalupa na po ning setup ng apong Eloy kanita, ing kanakong setup. Habang Paris Prisco, sasaw pamurin king seminaryo. Ngayon po pigunaman tala ring amano na ning Ginoo. Bistaman po aywak putang, inyang banduang 1989, migdesisyon la po din kanakong pengari, ban makipagsapalaran la king New Jersey, Amerika. Ulim pong nasapat kanita ing panakitanda. Bistaman po tuturuyan pong magupisina king UST tatangko at public school teacher ya imaku, uling apat kaya pong papag-aral da, kukulang ing kaya kaming gagastusan. Inya ban mayari kami, mintala po Amerika, kilub na ning almost 7 years. Eko po kalingwan, itang eksena, anong nuka rin, inatadda ko din kanakong pengari. August 20 po kanita, 1989, gat panapon. Inatadda ko king seminaryo. At kakuldas ko po kitang jeepming honor, linapit ko kang tatangkuban si Claude at magpaalam o mamun kayo. Kayari ko pong sini Claude, gawa na pong tatangko, ing bage, nasadyang gagawan. Tinawol na akong matigik at atinyang sinitsit
at inyang binulong kanako nga na pakasamasnan mo. Pakasamasnan mo ingke kang pamag-aral, samasan mo ingke kang formation. Kaya rin na po nito, mikawani na kami. Tabaluta, obat mita namla at menyaliksik, emuking kanakong pamisip, nuneking puso ko, deting amano. Amanong manabilin, pakasamasan mo. Samasan mo ingke kang pamag-aral, samasan mo ingke kang formation. Ila po deng meging inspirasyon, metong kareng meging inspirasyon ko, king kanakong pamag-aral king seminaryo. Ang ganang eni, ila ring babakalan ko. King nano manggagawan mo, siguruduan mo, pakasamasan mo. Kalukuran kong kapatad, deng panabilin, dang amano, ding taong kaluguran tamo king biye, etala, akalingwan. Balik-balikan tala, at pagsumikapan talang biyayan. Bala mo makanyan mo naman ng milyari, kening ebanghelyong dimdam tamo. Nung lawen tayo po yung konteksto, tauling apunan. Mamanganla di Jesus at ding kayang alagad. At uling balo na ng Jesus, ing umeneng mate at magbalik ne kingig pa. Uling balo ng palakone, megumpisaneng memun, karing kayang alagad. At kabang mamun niya, may nabili niya karela. At nano, ing metong karing penabili na, nga ng San Juan, sinabi na kanong Jesus, karing kayang alagad, ing lulugod ka na ako, pamintuan na laring amano ko. Uling mamintuya karing amano ko, lugurane ningig pa. Ingig pa at ako, manatili kami, manuknangan kami, kaya. Nga nawaring Jesus, karing kayang alagad, at nga na naman kaya katamong ene. Kaluguran nyo kung kaluguran, nung tunay kung kaluguran, tuki kayo, king buriko. Mamintu kayo, uling tatakot kayo. Mamintu kayo, uling kaluguran nyo ko. Uling potang mamintu ka, tatakot ka mo, mapipilitan ka kanito. Pero potang mamintu ka, uling kaluguran me, ing pamintuan mo, kusang lub. Eka mapipilit, manyaman keng lub mo. Inya, oy tay nga manwana, nung kaluguran nyo ko, maminto ko ka na ako. Nanuwaring pagawa ng Jesus, nanuwaring yuyutos na kaya katamo. Mag-review tamo po. At tatandaan nyo pa po, ing penabili na, inyang milabasan na Domingo, nano na po kasi, kung may papagmarites, nano na po kasi, may papamyasa kayo, may pate-pate kayo, nano na po, makramdam lang nga po, Jobert, mikakalugod kayo. Mikakalugod kayo, antimo, nung makananuda kayong liguran. At pota pa lang mikakalugod tamo, Jesus, amponing Diyos igpa, manuknangan la, busal tamo. Pota pa lang mipapagmalasakit tamo, mipapanantabi, misaupsaw, midadamayan. Eya mo magdaton Jesus, amponing igpa, karing puso tamo. Eya mo mayayakit karing pangatao tamo. Nune, mayayakit ya naman, keng mismong pamiyabe-yabe o relasyon o pamiyutos tamo. Panandaman tayang malapit at mabiyeng-mabiye ing apong Ginoo, potang mipapagmasabal, mipapagmalasakit tamo.
Uling potang gagawan tamo ita, mamintu tamo, king kayang kautusan. Mikakalugod kayo, antimo, nung makananura kayong liguran. Love makes God present and alive in our midst. Ing lugod, gagawaning mabiyeng mabiye, malapit a malapit, ing Diyos, busal tamo. At ing lugod, kapamilatanan ing lugod, panandaman tayo ing apong Ginu, king biyetamo. Bangkanita po sula-sula po, ining pisasabihan tamo, at lupong mga kuya da kwento. At tatandanan ko po, metong kareng obra ko kanita, anting University Chaplain, king University of the Assumption, yapin po yung mamiye kaming retreat, kareng graduating students. Atin pong metong batch kanita, engineering students la. Atin lang problema, burida, abe-abe la, king karelang graduation retreat. Burida kumpleto la. O nang atin pong metong karela, makapag-attend. Uling, alayang pamayad retreat fee. 1,500 pesos kanita yung retreat fee da. May liswas la. Baloy po nung nanggewa da, bang kanita, makatuko yung kaklase da, may papag-contribute la, miyayambagan la, ang gaketang abude, yung 1,100 pesos. 1,500 pesos. May katukiya yung karelang kaklase. Kasayada, at uling kumpleto la, siniryoso da yung retreat. Kabang pakiramdaman ko la, at kabang alben ko la, penandaman kong busal da, mabiyeyang mabiye ing apong Gino. Kadwa pong kwento. Metong po kareng pengabalanan mi, inyang lockdown, inyang March hanggang May 2020, yapin po yung relief operations. Ating po metong eksenang ekong akalingwan. Kegisanan kami pong relief goods. Adwala pa rin makapila, metong nyamong relief bag, ing mitagan. Binyemiya kening mumuna. Linawen ning mirinan, ining ala, at ayalak na, ing mas mangailangan niya, ining ala. Ing gewa na, migparaya ya, migbigay ya, at migsakripisyo ya. At sinabi na, mas kailangan niya po, kayata niya mo, ibiye. Kanitang penandita ito, penandaman ko, mabiyeyang mabiye, ing apong Gino. Katataulian. Inya pong pandemya, mika community pantry, tulid din Pisamban. Ing makapagtaka, pelalong mag-three-wheeler, ang pong mag-tricycle, memye. May nagtala pong papaya, mangga, santul, at ilang binyeda king community pantry. Tutupin, alang kalulong-kalulu, makasawp. At alam mo namang makwaltang makwalta, mangailangan sawp. Detang makwalta, uli sigurong bisalang manisig mangga, kinang walang mangga, kinang walang santul, kinang walang papaya. Ketang penandita ito, mabiyeyang mabiye, ing apong Gino. Kareting klaseng karanasan, anong nuka rin, tutukyan tamo, ingamanwanan ng Gino, mikakalugod kayo, antimo nung makananura kayong liguran. At gagawan tamo, king mitmong masabal at malasakit, ing kayang adwan. Panandaman tamo, maraton niya ing Diyos, emu king pangataw tamo, nune king pamiyabe-yabe tamo. Kapamilatan dadeting simpli at ordinaryong bage, malasakit, masabal, king
metong at metong, malyari tayang pamintuan, inggino. At potang mamintu tamo kayo, papakit tamo yung lugod tamo karing kaya katang kaparang tao. Mabiyeyang mabiye, busal tamo. Ipasyag tamo ngayon kaya katang kasalpantayanan, King Diyos amaraton busal tamo. Sasalpantaya po. King Diyos, ibang lubos mayupaya, nilalang King Banwo ang ponyato, at kang Jesucristo anak ng bugtong nga ginuta mo, pangagli King upaya ning Banal Espiritu, mi bayit kang nuwan na Mariang Birhen, nila sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pa ako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlungaldos, sinubliyang mebye, pepay ta siya Banwo, makalukluk, wana ning Diyos, ibang lubos mayupaya, iba't karinin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabye ampon mga mate, sasalpantaya ko King Banal Espiritu, King Banal Kapulungan Katoliko, King Pamisamak ding Banal, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang meding mete, at King Biya Alanango. Amen. Kapatad, may yagyag kapamilatan ng Espiritu ng Ginu, manalangin tamo King Ginong Jesus, banpisan meto nga nakatamu, at ing mabilugayato King Keyang kapayapan at lugod. Nga tamong manalangin, Gino, mamaleka ke kami. Ulitan tayo po. Ginu mamaleko kaya kami. Banking pamisalangsangan at pamibadbaran king iglesia ning kaya katang panawon. Ding kristyanong milibayan na mano, ere sana titiwalog ing metong at metong, ipanalangin ta aking Ginu. Gino, mamaleka ke kami. Ban mi katetagan tamong maging tapat king kadwang Konseho Vaticano at makomberti king Keyang Espiritu, ipanalangin ta aking Ginu. Gino, mamaleka ke kami. Banding maliligalig at tatakot, manakit lang kapayapan king ebanghelyo na ning Ginu, at miko kamalayan lo king lapit no, ipanalangin ta aking Ginu. Gino, mamaleka ke kami. Banding alagad ning ginungeni, ere isakwil ing espiritu, nunebagkus akilala reng magobro king yato, at king iglesia ning kasalukuyan na panawon, ipanalangin ta king Ginu. Gino, mamaleka ke kami. Baning kaya katang kasalpantayanan, yung maging kapayapan tamo, ing lugod ning Ginu maging tula tamo, ing kabilugan tang biyes sa kupane at pamalenan, ipanalangin ta aking Ginu. Gino, mamaleka ke kami. Tanggapan na sana ng Diyos ang kapasalamatan tamongan. Yulino sano king kerayanang maligayo, ring kapatid tamong mayango na biye. Ipagkalam na sana yung kapagnasan tamongan, ipanalangin tamo king Ginu. Gino, mamaleka ke kami. Ngeni yadwan tamo po yung sarilitang kapagnasan. Manatili kang kayabe miyo Ginu, itubod me kay kang Espiritu at ipakit me kay kaming igpa. Maging ginura ka sana, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Lukluk tamo po at kabang darawon tayong sarili tamo, king kapamilatan ng tinapay at alak. Ikanta tayong dalit, king pamagdalo karing ayin. Hallelujah, hallelujah.
palakad tamo po. Manalangin kayo ngayon, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ng ginuiting daon karinggamat mo, kingi kapurihan po ni kaligaya ng lagyuno, kingi ka sa palalata mo at ni mabilog ng banol o kapulungan. O igpa, tanggapan mo sana reting kaya kaming panalangin at ayin. Gawan mo kayang karapat dapat, karing kaya kang sakramento ning lugod, kapamilataning pamagkalub mong kapatawaran ke kami. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu mantabeya ke kayo. At kakaan timurin, Itasyo laring pusuyo. makatas na lo king ginu. Pasalamatan tayo, ing ginu, adios tamo. Iti karapat dapat anpon matulid. Tuneping karapat dapat ang pon matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang-anggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Pupuryan da ka king lubos margulatula, kaniting panauning pamanyubling mebye, inyang Kristo meging sakripisyo paskwal miya. Kaya dinatang ing munag ding bayong panahon, ing makabang pamagari ning pamikasala may pupus na, ing mi pahama kayatu, mirinan niyang bayong biye, ating tao misan pa, megawayang alang kakulangan. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ning mabilog ayato, kabang ding sablang kolo ring anghel karin banwa, daralit da ing kekang ligaya. Layon makiabe kami, kingalang tuknang dang pamamiyaga purian keka, kabang aming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa anareting ayin, kingaslag ding espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusang loob, king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat ya keka, piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Uling iti ing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Ginuko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis, pasibayo, pepasalamatan at pinuri,
at binyeneng kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Uling iti ang kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Matula tayo ngayon ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangeni gaganakan miyo igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon miya keka, iding tinape ning biye ading kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka. Ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo. Kingi kaming ansa ng misulusulu, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal a Espiritu. Ganakan may oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu. Ban mi ganapyo king lugod. Kambe ng Leo kalabing apat, ingke kaming papa. At Florentino, ingke kaming obispo. Ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong Iglesia. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye. Lalong-lalo na ding gaganakan mit ipanalangin kaniting misa. At ding sablang may ngayang nabiye, tanggapan mo sa naking maligaya mong arapan, pakaluluan, mukengan, lalong-lalo na dening anak mong mitipon, ban pasalamat at pasaup keka. Ding kapatad ming miyampang kaniting misa, at ding anak mong ipanalangin mi kaniting banal, akapagmasusyan. Gawan mo kaya ang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring Apostol at ding sablang Santo, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Abe-abe tamong ining pasaup king igpa, banketa, apa matutwanan tamo king dapat, ing lugod tamo kayo. Magangke
Kabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginubing Jesucristo, sinabi ka rin kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kanakong kapayapan, iyang babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo, ing kasalpantayanana, ning kaya kang iglesia, at pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiya at mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng ginong sinubling mebye, parating mantabi kay kayo. At kaya ka antimurin. At ngayon masayatang idagay king metong at metong, ing kapayapan at ing gaptamo. Kapayapan kay kayungan po, peace be with you. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako king kasalanan ning yato. Mapalad na ring mayaos magisulu king apuna ning kordero.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. O lubos mayupaya at alang-anggang Diyos, binalik mo kami king biye, kapamilataning pamibangon mo kang Kristo, iba't king kamatayan. Pasikdangan mo kaya sana, kapamilatan niting sakramento ning kaya kaming pangakabos. Idiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dakal pong dakala salamat, king masaya at mapali yung pamananggap ka na kunapon. At sana, panwana ning apong ginu, ing kaya katamong pamiyabe, ban masigasig at masaya tamong agampanan, ing kaya katamong misyon ng tingmeto nga parokya. Pasibayo po, dakal pong dakala salamat. Inginu mantabi ke kayo. At kaya ka ang timurin. At mantabi ke kayo at karing kaya kong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ingigpa, ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Apag masusyantaning banal na misa, ing misyon tamo magumpisana, Alleluia, Alleluia. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya.